Normala kenyam ka nas dialtin kontin barwa ni lingwasame. Biakamal ka Nuer online TV channel anda manduni shankod nyak mele anong rwa ngwasame gore jeno bana rwanjiti bana kenywakel. Tin bana linka jarwa chame bana rwa ketin kona lat karudien. Ko tega dongwa long to goro liang to work in Nuer community ka tin kona to bara wika South Sudan. Kenyam chana jetok ka tin talk re do Nueri kam Nueri karudien. Kajan lera me kan kono ni ami jirame jidit ku channel ku support shungna kel ka channel gorno jin bi subscribe ka bi notification bell jeto doran ko Nueri channel ngaje gwanu tiru ngalung to lat karudien la telmat ka do bdanan kono rol ka jeni siang no de mader tetin to kon kene to ngal ka mat reason de o di take a Nueritan contact Nuer konen te kel ka jang kan Nueriti charge gorno ba kabel so katebe baj ngai konen wo kon ka mo kon ka luk ndana doke dakre ma cha yo je te to ngalong di chaling te dong gor je no batanen bago nyo yekel chana jelinga gwanu ne ana te ka warga ma cha gor warga mo ko focus along ka tik Nueri ci do ci kon ngaje no ne ka gwade dane cha dakre ma cha je yen ke jere wi ke juba bena ka gwade me tam mi cha je ben lat gwar lokone ko te diali la de ke tet lugo sha bu lugo men tam ci kon ngaje no ta dan le ka je ki ngum le rode you all know this thing so ban right tin ma dan le rode te ka me le rode right now led road money led road kam kume SPLIO charodo kulo we kulo nyo ka cho ka bona rwai ke kirme yadit te ka warga me cha gor ne lol gar kot dio je kon dia je kam ke ni je ko ke bi chulin ngwalame kenyam kan kono ka warga ndana cha gor gwadame me cha ala na tanelo yet gor jeno be nyo ay ke na tanelo yet ngai kon dial no jala kwar dana la chairman ko kuma SPLIO pin dakre machar ngai kon dial mchena mona na tanelo yet ne gwaze dana cha je woch me cha ngaje no cha ring machar cha je yen re wicha ka juba charoda bar gwada charoda bartin no sho wida dien ko beletin kondel wala ke kumba ko lat ko ne diale konte gwi ke no dongde dakre mo chaade kan gwada kede ka cheng me chaje yen te kan chika lela jiter tel ram le dier ke je no chine dial chika ore special me dan ko la peace ambassador la parkol charoda orede no chelo support ne kirmi yadit no chere mo char chela ban pin ka jara medane kula fight kel ka reng mo charo de kan tin ko lat ko de kan ganga pan state gor jeno da gwada ka mo char da kan ngai kon ben go mandana na dong wala ke je gwe jeno mi cha target ka che jo che ro da lat ke kirmi yadi che lo dong de je yen ko terami mo mala ran da ka mo char mala reng mo char jeg yen dan de yen chirmana ante de yen so jiram mon mi shelar no logo nogrieng machar ka shelar no jiram mi modong bi chon kel gereng machar la jala ka ite jen irme shanen na pot kam cha de yen cha ne diala ko ken cha ga yen tentre ite jen ka tam di ngaje no ne diala ti dwale ken non dwal ken ga je o wi ken o ba ka yen men par kol ba dwale jen e chubet ka beda me che jen che kon taye dane che ga ka jen par kol che kon ling no ngu ga kene so we all seen that man ga kene she me dong de kana ga ba kwao la urishal ke me parkol ko rami mo mi chi dot karwade so che guje no mu e kan lo charwa che chunkel ke kirm yadi den ba je yen che ko do dan cha yen potkang cha yen gabriel doblam cha yen ideal ko kien so che guje no ngwano broda mat kum kirm yadi but kan kula lat George baling nan go men chala da ken e weedi but
she kan lel kapin ko we kan no mu kana likaw de no she parkol cha lara mu let kel ke kume den cha parkol cha je be support kan when mo chu George no she peace agreement da ne cha tan cha collab but ko ji kana goro no they do not want to risk that when go no be kan you lat kapin en do be da ne ko parkol ko la ala interim chairman ke ja kan ideal let connect kel so right now chana yo ngaje no ngumle road right so ko kore no chante diale ko ne lat ko den chana ngach ka gwade dan te ka warga mi cha bo gor na tenelu yet warga mone mi cha gor ka jenna kornin chena pan no warga cha gor no ne jene ne te konte gor ko nek dak ma char ci gane nyoko mo to kene wate ga dol mi cha dol ka dol ma dol ga japan ban dol ka je Nathan Contin la by president especially kon la no wate te lol gar ko teten te bol mel teten te tabande ngai teten kate ne de ko kien tegeten no wona ka sholton ba long ne ene diala to tegeten ko gwi kana they are planning do wadan and they can doctor ma cha de kana wo ke ja radiant ki ta dan de kana wo ke question ko kan ngaje no riek ma char ta mi jala take support one no ka nyok che case bo jela something we can go ba je win akuma sfilayo to do branch kan support kan nen ga ja ngai kana gwano chang yan dang red bangwan ko pai bangoron kin dang ro jen chang danan ba look dong de jango ga je ki ba wo nyam so kan kon ngaje go but plan jene man chalat go man cha ko likawo mu ko te ka right tin wala no ngu mlerode rewi lat kon meni non kon ne warga mi cha gor na tenelo yet kana loye cha buloje lol gatkuoth so kan ton gor no banyo ye kelo no gwat meni na tenelo yet cha warga cha gor no ne te kene te gor ko baring ma char ba jene jo mo che kwen ke warga mi cha gor ere warga kana mi cha la da gwa panyen go te ne te gor jeno baring ma char ba jene ke kuje mo tie generation content la international community and wode karing ma cha de kana deal gang by any mean de kana gang connection content re wiki juba organize content re wiki juba ka jo chalat wa chika dol chi dol ka kana bi karing ma char no dong de kan ye de kana bat dong de nang weda dien ke dong de jelet ka dor ka je la de mone no ka chi kan bi let ka dor ba te kana te bi kan kare alaka dong de ka Ugandan mercenaries ko ngai kon la kana la la ko kana ke yobu mi jeb kana la no so cha jo mo cha je la na tenelo yet ka ta ya dana che warga che gor ke so ko kore min chi to genen ka ta dana na shi na tenel che warga che gor ke je ka she po nya no ka ngana tin kon de reng ma cha de kana nak no che te ga warga mi cha nyo ko mu gar ke wude shal ke me lol gatkuoth no ka shagor kamandana la Facebook da ka social media da mi cha nyoko lat ka Sudan post bani mi monta ma jen goro ba nyo ya kelen do badan en share respond ka ja but kenyam goro jeno ba je kwen ya ka to kawai ni do badan ba kwen ma den ba lar ka to ko dan che lat ka je no opposition the acting chairman of the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLIO chairman Oyet Neil Perino, a former petroleum minister Ezekiel got caught a clash over the allegation of an assassination plot against suspended first by President Dr. Machar. Yo chalat gwasame wakan kwadangro wa chika teke ral matot kamdien gwade shi Nathaniel yeti orga gorno riang machate ni tigurke negde. And then chilol gatkuoth no la Ezekiel gatkuoth acha jo cha nyoko mu weje lu nyok no man chalat Nathaniel yet jene kach no hare warga kana meni ko bodan ken lat keja. In a statement released Saturday, Oyet claimed the group had received credible intelligence of renewed plan to assassinate Machar in Juba. He alleged that the plot was conceived by President Salva Kiir Mayardit, two unnamed by President and a former Minister of Petroleum prior to Machar detention in March this year.
ke warga macha gor ke sarde paiwo lapan en wonene chinat ne lu yet warga gor no chicken information maybe ke intelligence chicken jek blado te ladien wo ba Dr. Machar ba je luch ke ba je negre wi ke juba no keneten kon gor je no baring Machar ba je luch ke ba je nak ramanyam wa president self ke mayadit kana vice president dangro te kan shoot ken kan kalat ke ram ken mala former minister of petroleum ngai kona former minister of petroleum nga lol gatkuoth kwa the men ko jara medane chi kona kuer no petroleum ga ka jo dana ngai ka me ngai kona policy ne dana te ten me bare kula kapi cha jo mo cha jalat ename jo lat kona me man cha lat Nathaniel yet the SPLM my one of serious consequences and shall all President Salva Kiir Mayardit and his accomplices responsible for any incident that threatened the life of Dr. Machar Teng Oyet said she oyet che jo me che la do ne jani shi kuma SPLM yo shi kane ro shi kan ka la duwar no mu wete ka reng butuok jo kan President Salva Kiir Mayardit mu wete ka reng butuok no ka Dr. Machar mite mu yan let keje ajeno beneye teach amane dialan kon lat kan mani shi kon ngaje no cha by president dangor kan shoot kan lat cha latin milat kon by president de kon jegno cherme bol mel kene taban ko kala by president mo teradin ko just fa lagu telam lade nyandeng telam lade so ne dangro ti kala by president ni chen be ken odong logreg ma char chede mangai kon won Nathaniel yet che na mo che jeto chela do ne oyet also welcome the information and dana chu ke quinantin conte te chalun te la ji te la body gane nying reng ma char ko do be dane cha me chalun ka but gwase me shi lol gat ko te ga jo ma chalat loje che loy ke je re warga kan mo jen gorba ko ni mon ken yam chela do ne Lol Gatkuoth, a retired diplomat who also served as a South Sudan aid mission to the United States, dismissed the allegation as a false and unfounded, warning that such claim could fuel instability. Lol Gatkuoth gwada meche jolad ngone men cha gor Nathaniel yet a genesia toka catch a jenny Nathaniel yet gor jeno bukori buka woniam. Jenna me catch a false and catalejabo telemine the schedule a jordan chelat kajem. Making such a statement amount to incitement and a warmonger, which only undermine peace and stability in our country, Lol Gatkuoth said in a counter statement issued the same day on his social media. Yaladan ojo wadan and chal gor Nathaniel yada janasi talk there lo ni wait there lo nja kor there amagor riek macha there amagor nek de jodan chalat. He argued that the SPLM allegation unfairly linked him to the alleged plot, noting that South Sudan has at several vice president and multiple former petroleum minister. It was unclear why Gatkuoth thought the statement was aimed at him. Kajom chalat gwaza me chukuma spele ayo chicken jorin kan nyomulat kenen. Kani lol Gatkuoth ngum nangatin gwaza meni and wo lad jen wo jaram dan en dong cha ponya ren wo chidwol kan ne kokien ka go ka o bigering machar bukan na kan yen wo South Sudan take a vice president ngwan ka take ne te mote tela minister of petroleum ngwa ponya out ke jema. So che jo mo che jalat 10 point jenemen chalat kuma spele ayo janichi to ganyok ci kuma esfilayo jalan woden ngu mo lol Gatkuoth we respond ke jemo nge jen wo ci ramimo mendana dong lat ken wo ram men ka plan ko be kere mo char be ken nek ngu menang ten jajo mo cha jala de ken Dr. Machar Teng myself and many others were protected by His Excellency Salva Kiir Mayardit during the July 2016 fighting at J1. President Kiir has never believed in assassination or political murder. Lol Gatkuoth chelat gwas menene. Jene ka kore dana chutu ke 2016 jene Dr. Machar kan Lol Gatkuoth ramedane ken ke Kiir Mayardit Lol Gatkuoth na malana mone. Jen Lol Gatkuoth kan Riek Machar ka J1 la presidential palace kordan jitu 2016 jen shu akapel ngume dare Riek Machar na gane magor je ngume kana na gantama. Right now let's say it me den gor jeno wujiran ka kom de ki gor negde. Why do you insist in the first place and wojin benega buga nagra ka bila pel jindir ne randir kan ka bila no ram shi bina chatin na mone so ma jaga ko Riek Machar me kane dio je wo chine ka chiga bom
che chana ko already cha pelije but chalat lol gat ko de jene di jene palgane riek ma char no ke jo dan chalat gwasme jen 2016 jene jen kene da riek ma char jene cha ka ken kir ma yadit imagine that kir ma yadit jaram dan lok riek ma char le lo ken riek ma char this should be level as and fun also shime chete ka jiram mo logo ka bilar bajiken okay ram mo logo je ka chile gwe no tig de bije ken mi shi chuguru je no bi mal bije la le lo guru je no bi binek lo nak ka pelije mi ngi je no jen la treto ka ji ngi nak ngwa mi jiram mo menaga but ne me shi ngu chi tok kir teram chapel tere ma char mi chapel but lol gat kod ko jarami mo mete kel ka janki te kir mi yadit jen mi molat kente to so na me ngode shi tok so ka jo ran charat gwasme jeni lol gat kod jenen jen dakre ma char ngode te under the protection of the presidential guard no jeni telerek terambi nyot jen lol gat kod. According to God, Machar remain under the protection of the presidential guard, with his security fully guaranteed under Kir order. He stressed that the current situation involving Machar is a legal matter before the court, not a threat to his life. I strongly urge the public to disregard the false and malicious claim being circulated by Nathaniel Oyet Perino, gatkuoth say, adding that such fabrication risks inciting division and fear. Ka jo chalat gwasme lol gatkuoth ajeni nana ajeni Dr. Machar ajeni gang dana gang jere which taping security kirim yadi teramde je tiap teramde je jogdi teramde tek de jabat no ajene kir te ka odoren anyok terami momede Dr. Machar de jogono baji na ki baji le ko reng Machar do badanen lokaje ka dor mi chalat lol gatkuoth no ajene jogane diare which ka sozran no men cha gor Nathaniel Oyet chwa jogur ko che tok so che jo me che jela de non right na mu kon gujela tok la ka jo chalat pan chika dole la tok ne titi chika dole kana gujano plan dien wo chika case chika na lose la ke da dana balat run ala dung 29 September 2025 ala luka dana baluk ring Machar che win already ka jodan ngai ke je ko ne me che kon ngai ne kin dang ro ni dang dokte ko ne che do chailat ke je no tele mu gwa mi de la lo la evident anyo je no ring Machar tele mu de tel tam de le te je te jen no plan dien bu kana le lat nyo la mu de dien che mi chale ngano ko ken la plan dien already che kana organize che succeed already but ko je ka ko no bo gul bu chot ka dup te goal. But right now they come up with another idea. Plan no be getting Machar. They can about. So na me amidatin watch our little security force. Chikaroli realike everybody. So kwa hikamana bro the lat ke chanka jandang ro with the bangwan ka jelat. So go region de konte ka ler mission na me ka do brana chalat ke ja. Shana roi gwa sa me ka tin kontin charde in latre with bor. Bor take kurum jitwokten pan ka tiang kurum mo tuoga kam dure dangro but ka jankro dien nyenyo jankro dien re kurdan jitwok charado cha ne dang dok sha kanak ramkel engat ne dangro ke deini wada dana nyenyatin take use dioje ke yujane tishwal ke red bell used to talk ke jang waken wa chigo ben gwada dan nganaten la lat ke michale wrestling la queer na queer ke jang la ken queer game la kana ngar no rewe ke jongle bor na men gwada to ko ten jongle ramdan la queer ke governor Dr. Guy Cook so ngai kon diale so on winemi wa missionary chigo ben nganda to wa je teram je ken be yet re bol chimandan chika gwantaren chikana benere bo chikaran chikana yet no kongom na chirama mo wa chikana yu thong ni wana mo ka jawdana chalat ke je mi chalat ke median diala na mene no ka situation na antere wage bor ngwada mo wa mi shi ke dua joni sinetin kontila deini chikana ngande to chala red bello chikan ga joj ka wa red bello wa cha ka mo ka bot ka do badan chalat ke je
Again dia ngwad mi shika we ano chicken we lo shika rien bar chi go ben kamech nyam gwad da na kure ko betok tin wa mi kure yu togo then when mo ano chika we kamech chika yet ya ne dangro ka deni SSPDF ja kanak karam kel ka ngani no chayu nak so jen dob dan chi kure togo je wa panamo togo ga tabakel 45 ka tok tiang ka jodan chalat ke je ko jen gwadan wure go togo je so chi mission mo chor lare which in winimi ka jong lei ano ka bor wa kan tug dwele ten content charo di na charo mo kere so chi jo mo cha jala di no so medicine situation mo right now dong de ko confirm gan wale gan ngode tel information mission okay den wo bor wede ngai ko na bor ten e dial to ten wala tel ano te jang to ten so combination so no more good you know they contact ngitin so situation up to now chalana yapan go TSSPD up to Riek ka polinikel no and then Chinerin content chal red bell use wa chiko den yok mo ka rodien gwadan china yi Riek so jo mo chatwo ko no ngai kon jang ka rodien teken ka kur te ka kel chala den wote ka kur mala chal ka paramount chief cha jenak re which dodien no andor ran na gajetin na ke dor shal ke Shebet County paramount chief mo ram no la kwer ke Lake State jena waram lot ke long respected community chief jen cha nek da dop ka tuk tiang mi shala ro ware ben keling ne ti chi ko nyi to gwam chi wa dio je ramadan nagran gwad me cha gwan cha jenak jaram moni dio je shimanyon chol wa cha jam which ka Friday evening September 2026 or 2027 dia dong da rapan dia ke pan ka jam namo wa she tuok wa mi charod mi ne ko lieng nye ka dangra ka jan wena mo wa chu nyer to chu ko dia no bu ko rien nak no chu ram kela ka kan gwar chu roda nak immediately ko cha gwanden cha jan ram kela wa cha nang delwal. So we economy la riven killing within South Sudan too much. La de dialti mekan malkan a konben ba kapchonga de adob din ba kapchonga je tela dob din ba kapchonga je unless china chigurin korea leka ko mal ko anejen yang pa ken mekan goren korea leka bo kan werka goren korea leka bo no tela mal no betwo di enen tama were kam yen rula kana gak yang ba no gak kam ni ken korodian ngum gwi yena so de kon dial ngajen go tidial ten gor kon ka gwada mani de kon ka jaka gwa ka tet but mu na ngot ka modong binardin wea nak ko shi she ngak chi garam lele ne na mo tela mal mi benong so ngai kon dial the only way o bi mal beben kaje amishinaren kon mat ka cha je ka ti chi kere ben killing cha kon kap chong re wi ka so Sudan den bu kon ngaje no bi mal beben so jen do badana bu kon nang niam ban mu ngot ka jan ta me mlana rodien wi an ka jama te kere ben killing lat ke china dier ka rodien so na me beding dit no bejeno chana rai gwasa me ke dungur mishal ka me parkol chi kon dial ngaje no jen che ka New York parkol jaram dal lane tim chairman parkol te ka jo mi kan lat gwasame kene shilo dien che je no ka do be dana sha national security so Sudan national security ne de shop ka die cha ka nakten kene shi kana loko no mo chi kana condemn en neten konten nakana kume spilai wo mentere which ke kotoria dor shal ke ka poita source gwa mi mo chinetin kontil spilai wo cha ne de national security force men SSPDF chi kana maktin chu kana dang die chu kana ka chu kana dang bangwan chu kana ka mo ka bot cha war go kuro gore spilai wo spokesperson kulna Gabriel kulna Lampol Gabriel chela den wone ne ka connecting contin make kuma SSPDF la kun kirmi yadi tre wichin binemi ka shune ne ken shokdi ne ga nakane dan bongwana te ka bot do bada ne ne ka ke o ken chen connecting contin la jiwe chen ken ke je ku kan na ku kan karas ka do mi shajen mi mashigwa instead o dong de ni SSPDF connecting contin la national security officer they can kula lwagna na la community shit ke ngani ke use ray which do la woni kan do ken ke kana
modern kula gwade jene jan do bodanen wone based in wone cap ka je la business national security service rai ka kapo ta ci kana cap ka ci kan daga jawadan chalat ke je so of course mi china me chinatanel sorry of ci wuri shalga me par call ci natanel yet ci je ko der no natanel yer jaram dan te ka bonde anana te dore wucin bini mi ki Equatoria ka kaneten kono wa national security service wa kanaga kan jani chine ka ko der na me jo mishalat natanel yet gwa mi kan warga ci kana gorten area mi chene me to ko ke changa jandang ro de die ka pai bangwan no na jen gwa dane wa ne di choko di wa na tentela national security personnel no kene dambo ngwana to ka bot charge me charge lat ben ka charge confirm according to SPLIO spokesperson Colonel Lampol Gabriel jala do ka connecting content makanare within winemi uno ci par call ci mi chene mo par call chene mo jere jack ye ci jelok par call ngode de kan ben gwa dan ci wutin New York gwa dolka sir mo ngay kona so jo me der gwan en wode yana link ka do dan en charge lat keje ami jiram jidid gwa seme ka Nuer online TV channel gorjen wojin bidu nyane ko ken anda manduni chan ko nyimale no royni en biate kamal banyo jegle den bye bye